Voz nostalgija popularni ćira na pruzi uskog koloseka Šarganske osmice ove godine posebno je bio zanimljiv stranim turistima koji bezmalo čine polovinu od ukupnog broja od oko 80.000 putnika. Gužva na početnoj stanici Šarganske osmice, različiti jezici i gosti sa svih strana sveta ove sezone su svakodnevna slika. Nostalgičnom vožnjom kroz mokrogorske predele svi su očarani, bez obzira na to odakle dolaze. Imamo ljude iz Meksika, Nikaragve, Portorika, Sjedinjenih država, Holandije i Bosne i Srbije. I čini mi se da smo se svi predivno proveli. Vožnja s vlakom. Manarava, sve, super. Veoma lepo, mirno mesto, zanimljivi ljudi, zanimljiva vožnja, naravno i istorija. Tu je sniman i film Emira Kusturice "Život je čudo". Dok se ćira za koji dan sprema za odmor i remonte do zimske sezone, sabiraju se rezultati. Svake godine imamo povećani broj turista i ono što želim da naglasim, povećan je broj zakupa fakultativnih polazaka, a to su polasci na osnovu individualnih zahteva. Od stranih gostiju najbrojniji su oni iz Evrope i Azije. Pruga uskog koloseka koja pravi osmicu za sve je neobična. Ono što čini atraktivno vožnju Šarganskom osmicom, to je svakako pruga koja na 3,5 km savladava visinsku razliku od približno 300 metara. Na ukupnoj trasi imamo 22 tunela, 5 mostova. Punom parom radila je ovog leta posebno za strance i parna lokomotiva, a mesto koje obavezno posete je na izgled običan, ali ipak ludi kamen. Tu smo imali puno venčanja i veridbi i venčanja i samim tim postoji verovanje da ispunjava ljubavne želje. Čuvaju mokrogorci brižljivo i istoriju u Muzeju tehničke kulture na otvorenom kraj lekovitog izvora Bele vode.